thir tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zanama hun rei tak nu Indian ne na anron chang ve ta chumi tang chon bul kan tran anga chumi zo lama UEFA Nations League quarter final te tin football Thu Leng te po thira ngai thla khona in nei le donang o ni zanama India team chon ne na anron chang ve ta kumsang ni somni pathum November thla a Kuwait an ne nuwa India team anron chak ve le takhau maya kum liam ta ne na changmi lawa kum an khar top nuwa kumin bi ka chon ne na anron chang ve ta pang maya met som pali se chakni mel mulo an kal nuwa India team hian ni jang khan an king pui an mi khwal Maldives chu sithum fa yin an ne India team hi tun din muna FIFA ranking a za somni parukna anom meka Maldives team lam hi FIFA ranking a za somruk patni na mekin ranking a anin thlaw ang reng khop maya ranking a thazok India team hi achak zok ka antrang ta nge he in khela hen kan tarlan tak ang khan atira train India team in game an thunun zoka in khel borok po atang le he in khela hen atira tang anin norton zak no minute somthum palina goal ma saber kan muwa India team tan rahul beke chon ma an shroina goal aron khong first half goal dang lo bel lovin India team hian sikhat fain ma an shroya second half goal kan humai lava minute samruk parukna India team tan liston kala so chon an goal ni na aron khong zui le India team hian in an nor zui zela Maldives lam hian ti thei an nei lo ani ber mai minute samsari parukna India team tan hun rei tak achol noron kirle Sunil Chhetri chon an goal thomna aron khong le ya football azin kong aram tan goal som ko panga akhung tlin na ani chi bok ti hian India team hian Rahul Beke Liston kala sole Sunil Chhetri te goal khung mang hian sithum fa in ne na an changa met som pali chung zet mai chakni mel mulawa an kal nuwa India team hian ne na anron chang vele ta anni India team hian ni somni panga zandar sari hian Bangladesh so AFC Asian Cup qualifier third round na an machon zui le don bok UEFA Nations League lama lu chho vele ta illa UEFA Nations League hi zanina game engemaw zat khel ani don na zanina khel tur langsar le kan ngai ven no ber tura quarter final league A tinani chu hemi bi ka hen quarter final khel ani don na zanlai pel dar khat let minute so pa game pali khel ani thot don anni zanina hian quarter final first leg ka hen Italy le Germany te chu anin machon don na Italy big he league A group 2 a pahni na ni chungin group stage big an khara quarter final hi anin pet kai an group a hian France chu achung bera omin Belgium chu pathum na an oma Israel chu palina omve thungin Italy hi pahni na an oma quarter final hi pahni na ni chung hian anin pet kai tinani chu Germany lam thung hi league A group 3 a pakhat na an ni ya Netherlands chu an hnoya omin Hungary le Bosnia Herzegovina ten an dot vele boka pakhat na ni chungin quarter final hi an luta Italy pahni na ni chunga quarter final lut nen hian anin machon zui don ta anni heng ho ba ka hian zanlai pel dar khat le minute so panga vek hian Denmark le Portugal te chu anin machon don boka Denmark lam hi league A group 4 a pahni na ni chungin league stage an khara he group a hian Spain team chu achung bera an oma Serbia chu pathum na omin Switzerland chu among bera anom ve bok ti hian Denmark hian pahni na ni chungin quarter final hi an lut anni an machon tur Portugal lam hi league A group 1 a pakhat na ni chungin turn round hi an ron luta he group a hen Croatia chu pahni na an ni ya Scotland le Poland ten an dot vele bok ti hian Denmark le Portugal te hi zanin hian anin machon zui don ta anni second leg inel na hini somni pathum zandar khat le minute som panga nei ani le don na Italy le Germany mai baka Denmark le Portugal in khela achak zok hi semi final a anin machon zui le bokang anni baka hen zanlai pel dar khat le minute som panga vek hian Netherlands le Spain te anin machon don boka Netherlands he league A group 3 a pahni na ni chungin tun round hi an ron luta he group a hian Germany chu achung bera omin Hungary chu pathum na an ni ya Bosnia Herzegovina chu among bera anom ve bok ti hian Netherlands league A group 3 a pahni na ni chungin quarter final hi an ron in pet kai ta anni
an matchon tur Spain lam hi League A Group 4 a pakhat na ni chungin tun round hi an luta an group a hian Denmark chu pahnih na ni hin Serbia le Switzerland ten an dot ve boka pakhat na ni chunga tun round ron lut Spain team hi European Championship a champion lai an ni nge ti hian Netherlands le Spain te hi tun round bi ka anin matchon zui le don ta an ni heng ho ba ka hian Croatia le France te anin matchon don boka Croatia lam hi League A Group 1 a pahnih na ni chungin tun round hi an ron lut ta an group a hian Portugal chu achung bera an oma soitak ang Croatia chu pahnih na omin Scotland le Poland ten an dot ve bok Croatia lam hian soitak in pahnih na ni chungin quarter final hi anin pet kai an ni an matchon tur France lam hi League A Group 2 a pakhat na ni chungin tun round hi an luta an group a hian an hnuai Italy Belgium le Israel te an oma team tha kara France lam hian pakhat na ni chungin quarter final anin pet kai tin ani chu ti hian Croatia le France te hi anin matchon vele don ta an ni po hi second leg hi ni som ni pathum zan lai pel dar khat le minute som panga an nei don na Netherlands le Spain mai ba ka Croatia le France te in matchona achak zok te hi semi final a anin matchon vele don bok tuna kan puan ho ba ka khan zanina hian khel tur om nol don na League A League B League C le League D a te promotion le relegation playoff te khel ani don bok inke result lam kal san taila football Thu Leng lama lut chho don o tun rum chu super computer lamin Premier League season kalme ka table dan tur ato pakhar na hi inda don o super computer chung kumin season hi ato phuna champion tura arin chu Liverpool team an ni hia pahni na Arsenal anom ringin pathumna ni chungin Nottingham Forest chon inel na an khar an ring ve boka palina Manchester City chu tura anda bok Big Four a Liverpool Arsenal Nottingham Forest le Manchester City te super computer in aring tinani chu pangana hian Newcastle United chu an aringa parukna Chelsea an ring bokin Brighton Aston Villa Bournemouth le Fulham ten an dot aring boka top 10 hnuai lama som pathumna Manchester United chu an aring ve boka Tottenham Hotspur nam chu som palina an ringin Ipswich Town Leicester City le Southampton te an relegate turangin ada bok super computer chung common season a Liverpool an champion aring tinani chu enge kan ngai dan nomle ni zana ma khan English news ten an tarlan dana Manchester United forward Alejandro Garnacho point a khel naram chu thlak atum le ta ni hin alanga Argentina team tana inlan zel chu a phurlu tuk to lo ni tarlan ani bok Alejandro Garnacho hi kan hriat lan theu angin United team tan aron powerful chho lai khan Spain le Argentina team in anram tana inlan turin an som ve ya Argentina team tana inlan athlang zuita ani kha chuti rolin Argentina tan khelna mun achang tam lo khop maya kumsom ni mi hi World Cup qualifier khel tura po kauzinga atel lova hemi wang hian Argentina team tana inlan zui zelai chuan a khelna ram chu thlak le atum ta ni tarlan ani Sergeant Radcliffe thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Manchester United a thu nei na sang tak nei Sergeant Radcliffe chuan United tina Sir Alex Ferguson thlak tu turatana David Moyes an ruat kha thil poi tak ani David Moyes hi coach ro pui tak ani ya a team lo en kol to a hlotlin pui dan te en point coach ro pui le thabik ani zia chu alang chiang ome chuti rualin Sir Alex Ferguson kha aro pui emema Premier League no moi som pathum UEFA Champions League no moi pahni mai ba ka trophy engemaza the team hi a choi puya chumi thlak tu turatana trophy po la choi lo le ton hriat thatak la nei lem lo David Moyes an roi tamai kha thil poi tak ani ya United team an hniam zena chana po kha apu lo thei lo ani coach ro pui tak ani lo deu kha senglu ta se tunang hin kan tal boy karing lo tin Sergeant Radcliffe chuan asoi football lama mitam takina anrin le Mizo te poina kan hriat lar mai ESPN lamchon kuniza ESPN lamchon nizan lama khan kumzabi somni pakhat chunga player tha somni panga anti te anron tar langa somni panga na gianui gi ba fon chu auma somni palina Uruguay forward Luis Suarez chu omin somni pathumna
France midfielder Patrick Vieira chu auma somni pani na Wayne Rooney chu omin somni pakhat na Italian player poimo Andre Pirlo chu aum ve boka somni na Neymar Jr chu omin sompakwa na Kaka aum ve boka sompariat na Robert Lewandowski chu omin sompasaray na Sergio Busquets chu auma somparuk na Karim Benzema omin sompanga na Carlos Puyol auma achunga Sergio Ramos chu omin sompathum na Toni Kroos aum ve boka sompani na Kevin De Bruyne chu omin sompakhat na Zlatan Ibrahimovic chu aum ve bok top 10 huangbi ka hin som na Brazil forward Ronaldinho chu auma pakwa na Brazil forward tho Ronaldo Nazario chu omin pariat na Xavi Hernandez chu auma pasari na Andre Iniesta chu omin parukna France forward Kylian Mbappe chu aum wang maya pangana Croatian midfielder Luka Modric chu omin palina France midfielder Zinedine Zidane chu aum ve bok top 3 huangbi ka pathumna France forward Thierry Henry chu auma patnina Portuguese forward Cristiano Ronaldo chu omin achung bera hianin Argentina forward Lionel Messi chu aum ve bok kumzabi somni pahat chuang ESPN lamina player tha somni panga antarlan te hi kan pomzong ani ve hlomemle Eric Cantona point tu hnai maya khan Neymar Jr chu aron kap ve hlak maya Eric Cantona chuan Neymar hi tu chelo theilo ani ve bok alom a football zin ko hen thutluk na diklo tak tak asiam to thina kumsang ni sompasari kha han en leta ula Barcelona team acho san khan thil tam tak akal san ani khati hun lai han kumsom ni pangami chaw alania top level inel na la khel thei tur khopin alaro pui hle aro pui chaw hun lai tak tura Barcelona team akal san ta ani kha thil poi tak ani Brazil national team ta na mi tangkai ani ya jersey number 10 a habok chu mai pelama Barcelona team player ani ya tunge da sang lo thei lawang player ro pui bik ti thei ang tur kha ati thina ma se thutluk na ten nom tak asiama French League apan ta kha ani French League han enta ula club lian kan ti ang chi anom lem lo emins te ganam kan han ti ang chi te machon turin khalai muna khan akala ro pui lo tak ani tin Eric Cantona chuan asoi team tok lemin atarlan danin Arsenal lampoin ni pui transfer kongka alawin hong tura Matthews kunia chu senglu antum tur thuni zangkhan tarlan ani vele ta an sporting director Thartur Andre Barta chuan Matthews kunia senglu tur hian amana po paumilen samruk pathum vel chu the chu antum don ni hin asoi khau maya Arsenal lam hian antar malam thom chakzol nan Premier League season kalmeka goal khung thei tak Brazil forward Matthews kunia hi an senglu mai te po arinom Spain forward tuna Barcelona team tana khelmek Ferran Torres point ni zan lama khan thuthar aron nei vele ta Ferran Torres on kan ram team hi hlotlin na tam tak chan pui ka dowa chu mai pialama he ram team tana gol khung tam berni po hi ka thil chak le ka suang to na anni tun din huna goleng mazat khung kalama mowa ka kumte en chung ka ti thai mai ka ring ti hin asoi zui bok tun din huna Ferran Torres en anram tan gol somni pahat akhung towa kum somni pangami chaw alani bok anram tan hen tum somni pariat ain lan towa gol khung tam konga som pani na din mun alu mek anni Spain team tan hen David Villa chung gol khung tam berin gol somwa pakwa akhung towa Raul chung gol somni pali khung to yin Fernando Torres chung gol somthum pariat akhung to boka tuna ka soichin te hachon football khel anchol san to palina hian Alvaro Morata chu auma ani hian gol somthum pasari khung toin tun din hona ani hi active player alani meka Ferran Torres sen ale pel chau thei kan ring hlomemle Chelsea lampoin ni zan lama khan thuthar anron nei vele ta an team tana bai sei phak lo mai lona an ho Jadon Sancho chu angeta senglu antum lo thu an soi chiang ta mitam takin angetin senglu antum ni in soi thin ma se chu thudik tok lo ani thu an soi Chelsea lam hian an du ni John Jadon Sancho hi season ato brolin pau million somni panga sengin an senglu theido na ma se hei hi tinun antum talo a ang le Jadon Sancho hi Chelsea team tan tum somni pariat in lan toin goal ni akhung towa
midang gol khong tur siam sak tum ruk anei to bok tu nai ero be se phak lo khop maya Premier League bika Chelsea tan ain lan hnung pakua gol akhung mi lawa midang gol khong tur siam sak po anei mi lo bok Liverpool lampoint mitam takin an forward Luis Diaz chu chotir antum ni angin thom tileng thin ma se chotir antum lo thuni jang khan an puang ta ni hin alanga kumsam ni pariat mi hi contract thar je pui antum jok ni in report chuan atar lang tun din muna Colombian forward Luis Diaz se Barcelona lam chon senglu antu ni in thom aleng meka Liverpool lampoint contract thar chungchang a biak antum thu tarlan ani vele ta Barcelona defender Thazet Mike Pau Kubarsi point ni zana makhan thuthar aron nei vele ta kumsang ni somni pa kan man meka Ballon d'Or dong thei tura arin pahni te aron soi Pau Kubarsi chuan mitam takin Vinicius Junior te Mohamed Salah te an soi thina chu ai chon ke chon ka ngai dan tlang takin soita ila season kalme ka Rafinha emo Lamine Yamal aya thazok ke chuan ka mulawa ani hi don phu tak anni chu mai pelama Pedri po hian aphu emma Lamine Yamal le Pedri te bi ka hen ka in sorbing dona ani pahni zinga hen dong anom ngai karing ani ti hin Pau Kubarsi chuan asoi Barcelona ina anban nuang club en kol nei le tami alo Xavi point ni zan lama khan thuthar aron nei vele ta Lekip News lamin antar lan dana Xavi chuan kumin bi ka chon club en kol nei atum to lo thu asoi chianga kumin kan ti khan season kalmek big tinani chu June thla azo huna ero club en kol ka nei to mai thaya tun din huna chong kanun dan hi nuam ka ti emma coaching lama thataka ti thei turin ka inzirbel mek bok chu wang chuan he hmuna hen karon kirle thuain karinga football hi ka ngaina a nuam ka ti bok tuna tanga rei lo te karon kirle thuain karing tin Xavi chuan asoi Xavi hi tun haya Premier League club tenen soizom annina sakhop maya season tharnama Premier League ka kan mu mai te po arinom Napoli lampoint ni zana ma khan thuthar anron nei vele ta khau maya antlar malam thuam chak antum na konga Rasmus Hojlund chu andu ni in thom alenga hi andu na ti hloting thei tur hian United nen in biak na nei pui antum thu tarlan anne Napoli lam hian mirror lamin atarlan dana chuan an striker Victor Osimhen chu United ta kaltira Rasmus Hojlund anni lamin singlu andu ni hin alanga chu tiang zong chuan in biak na kalpui an poi ti lo thu an soi ni hin tarnan anne season tharlama Osimhen hi United ta kan mu anga Hojlund hi Napoli lama kan mu mai thei tinani chu hetiang kar hin United lam hian antlar malam thom chak an tum na konga Benjamin Sesko chu singlu an tum zinga atel thu an soi vele ta ni in nisan lama khan report chon aron tar lang vele ta RB Leipzig forward Thazet mai singnu tur hian sumpo the chuanwal antum ni hin alang bok chuti rolin United hian elpui lian tak an nei don thonga Sesko hi tun din muna Arsenal le Chelsea te point singlu tumin tran an la ve meka United hian an change yang ti ero soithiam a harri le team tok lemin atarlan danin Liverpool goalkeeper Kelleher po achwa ngei arinom chhotran ta khop maya ni zan lama khan Premier League club Chelsea Newcastle United mai baka Tottenham Hotspur le Bournemouth te chun andu thu an soi vek maya season tharlama Kelleher hi Premier League club danga alu mai te po arinom chhotran ta hle football pandit na thok mek Jamie Carragher point ni zang khan thuthar aron nei vele ta Arne Slot chon season tharlo tura player thar panga vel amamo tur thu asoi Jamie Carragher chuan season tirlamte alai holte han thlir chon Liverpool team hian trophy kha thanem tak an choi kan ring thawin ka ring amai ro chu season top pressure sang antal boy chhauta khop maya player an nei tam tok lo te po an tuarin ka rebok tun din hmuna han enta ula an squad hi hei a hian cha jok ta se antal boy karing lova season top lama pressure sang taka antal boy ta hi an squad apan deuh wang ni maya kangai chu wang chan season thar lama mithar panga ver Arne Slot hian asenglu angai ani ti hin Carragher chuan asoi season kalmek atop ruala Liverpool cho san turanga thom leng mek Mohamed Salah point ni jang khan thuthar aron nei vele ta
Barcelona team azom mai tepo arinom chove tran ta khop mai thuthar berin atarlan dana Barcelona lamchon Mohamed Salah hi season kalmek atop huna free transfer a singlu antum thu an soi ni hin alanga Mohamed Salah pohen amalam huntur asoi chien thailo tur thu tepo alo soito awangin Barcelona lama hian akal mai tepo arinom chuti rualin Mo Salah hian du tu anei nuala tundin huna sum tam taklo turin Saudi Pro League club lian te chon an hel ve mek bok Arsenal lampoin antlerlai lam thuam chak antum na konga Newcastle United atrain Bruno Gomes chu senglo antum thuni jang khan tarlan aron ni vele ta Arsenal lam hian Bruno senglo turhen amana po Euro makta doi somsar ivel chu the chu antum ni hin tarlan anni chuti rolin Bruno Gomes se a khel mek na Newcastle United lam hian contract har zia pui tumin tran an la ve mek boka hian tumna anti lo klin ma hianin Arsenal lam hian senglo antum don ni hin tarlan ani ve bok Bruno Gomes borok hi angai nomin arin oma tundin huna Arsenal mai baka Manchester City point senglo tumin tran an la ve mek bok Court of side lamin atarlan danin roll tharm haba keng taknei tuna River Plate ta na khel mek Franco Mastantano point thuthar aron nei vele ta Real Madrid ne na thuk taka seizom lo ni to Mastantano hi Premier League lama kan mu mai arinom nizan lama khan Franco Mastantano hi Arsenal Liverpool mai baka Chelsea te chon singlu andu thu an soi vek ni hin alanga season thar lama Premier League ka kan mu ring chin phot mayang o Mastantano hi tun din muna ahlut na hi Euro makta doi somthum panga vel ni turangai ani Ricardo Calafiori point Bologna tranga Arsenal azom dan chungchang ni jangkhan aron soi vele khau maya Ricardo Calafiori chuan khati hunlai khan Chelsea lam point min biati hi chiang takin ka soi duwa kan tlap hau tu lam te point hei hi soi tur anlan nei hin karing bok amai ro chu khati hunlai khan Arsenal team kha zom ka chak jok dai maya chu mai pialama Chelsea nen in biak na kan kalpui lai khan Mikel Arteta hian phone kal tlangin min ron bia a Mikel Arteta khan aro mannate an soita ka chuan khodang hoila vint Arsenal panha ka du thlanna ani zuita ani Bologna tlap hau tu te lam tenen po kanin bezui ngala Arsenal nen inrem na kan nei zuita ani Chelsea team ha ka za emma ma se Chelsea in Arsenal machop te kha aro puizokin ka ria a nar thailo khopa thil ro pui ani wangin ka zom ta zok ani ti hin Ricardo Calafiori chuan asoi Troy Deeney point thuthar aron nei vele ta tun hnaya Mohamed Salah soisel atok na saltuk chu ron chan vele ta yin Troy Deeney chuan Eden Hazard te Ronaldinho te chu mai baka Luis Suarez te po pressure sang taka hian anlo tal boi ve to thina chu tiang chu Mohamed Salah po hin kan humayin ka ria tun hai chawa UEFA Champions League mai baka Carabao Cup final ate ani hi ache thatok lova ma se hemi wanga a thatok lo te kan soidon ani chuan Premier League ka athil ti te hi clear let ta ula season kalme ka ani ayaro pui in muin karing lo ani Newcastle United kha anche thave shrim boka champion phuin an khela Mohamed Salah ta khan hun tha an pelo mai zok ani chu ka mudan dik tak ani ya Mohamed Salah hi atla chethut ni in kai chuan ka hrelo tin Troy Deeney chuan asai Arsenal lampoin an defender Gabriel chu chan thut theidin huna anding vele ta ni hin ni jang han tok spot chon aron tar lang vele tatlat maya Gabriel hi tun din huna Saudi Pro League club Al Nassr lam chon senglu an tuma kum khata Euro makta doi somni vel text kat vek nuwa hlo turin an thlem ni hin alanga Gabriel point tun hnaya thom neu alo nei ve bok nen Al Nassr nama akal mai rin na tepo alien chhotran ta hle Thluaka Cristiano Ronaldo lut kan ti mai Piers Morgan point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Morgan chuan ESPN lamin kumzabi somni pakhat chunga player tha an ron tar lana Lionel Messi achung bera om chu a hriat thiam lo thu le ani hi kumzabi somni pakhat chunga player thaber ani lo thu a soizui bok Piers Morgan chuan Lionel Messi hi englai po hian an du sak bik thin na player thaber ti an soi thin po hi adik lo hle
active player zinga po a thaber anilawa chu mai pialama kumzabi somni pakhata player thabera an than hi anrama po a thaber anilawa Argentina greatest of all time kan thlir chuan ani hian Diego Maradona atluk lo emema ESPN lamina pakhatna an ronda po hi thil fair lo tak ani tin Piers Morgan chuan asoi Chelsea lam point thu thar an ron nei vele ta nisa namakhan an senglu tur thu kan lo tarlan to Sporting Lisbon player pahni Giovanni Guendal le Dario Esugo te chu an senglu feltak thu an puanga player pahni te senglu nan hian Euro makta doi somsari pali an sen thu an puang bok chuti rolin Chelsea team hi anzom mai don lo thunga Giovanni Guendal bi khian kumsang ni somni paruk ni puila yin Chelsea team hi azom don na Dario Esugo eroin season kalmek atopuna Chelsea team hi azom don thung anni Chelsea lamin role thar player pani te an sengnud le ta tinani chu Guendal hi kumsang ni paruka piang ani ya Dario Esugo hi kumsang ni panga piang ani ve bok ole hatichin hatun tumatan chun ni tamai se clear to te ha channel min ngai hlut saka inchunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe lama tan han na ta zelila thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don nia